Angu buhangu dangu rikumatan bayi etinda bata patuama ngarangiangu rukuna na pamarungi eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Banderi tadihan na pulu namiri malon data hamayang tamayang. Malangu pando malangu ngau domiri Allah maninggal la awang mayangga ama baba manggau la tamu namiri ma imiri yo keritu. Lari na yena pakiring manya kala peting rong na pulpia kali panaungmu ya batunda matarwa miri na ngahu matuamu na maramala ieti la kananding ma ilu panggara bia na perongu malari na yena ya duya kana makapipi karaha manung kama la anda luri maha atu pulpia karo miri ningga makala wanjir la peting rongu na pulpia kali panaungumu. Amin. Angu buangku la tamu na himirio keritu na huratu na parongunda lari na yena walingu na huratu Yeremia na kauduhau la mata limana na mawana nde dimbu kuwulu kau la kambu inam dangu bandedi mudedi nyumu mbada pintinggung kau ka la patu kau wunangu la banjaru wana. Angu buhangu la tamu na imirio keritu. Janingu a la pangadanguna dumangu la panjadi pandita rihika yaka nalaku la pangia namharui. La pakiringuna na patanggila huwa bianya dapa ajaruna. Riri makaduna banda na kanjupu ya nahakuala na hilu haleli na la hau hakuala. Nanyuna banda na palundunya pa nahakuala na lainudu yaka hinapadaingu na ieti dumangu la panjadi pandita dangu hi paliawaya palaku la pangia la mandoku. Na palaku ya na wanyira na bananjadi pandita wangu pawali etina ya pakai banahanganya na mandoku na mandanga. Angu buhangu la tamu na imirio karitu. La kawungan na Yeremia nyunambu nanduandandi la dalu bana paaunya imiri Allah la patakanya na limanangu na mapawilingu lainire. Na panduan dandi wana ya duyaka batau pinutana ya. Kanadu na tau pinutana baningu dirana. La dalu bata pangadang wikinda rukunanan dia patua manda lupangu budi tapa muka rungu wikinda batangan dia na lurinda naman dia patua mau hanggangu lemir Allah naman dia ningut dirana. Angu buanggu la tamu na imirio kerito. Imiri Allah na pakapanduku ya Yeremia nyuna bapa pindiyaka i Allah wikima nama padika nyambu ndak bana yadu yaka imiri Allah nama pindia dangu nama paliawaya i Yeremia. Batu nanu imiri Allah la dalu panamunguna bana panjangan jaranya bana papawan bimbinya i Yeremia. La dalu malai malijanguna Yeremia imiri Allah na wanya atal kaparu kamina kumanggana dangu na kanyuruna. Angu buhangu la tamu na imiri karitu. Da pangirangu na patuliho na du yi Yeremia baha atu wunangu bokulu ya lalurina na banjaru ihirailu baberi hau banjaru na imiri Allah na laku lurina Yeremia dan ha atu tau na menjadi pandita kawai matawa kana pamandun danyuta dangu dawai ngiaran danyuta ha atu. Angu buhangu la tamu na himirio keritu. Imiri Allah nama panamu da hawalu nama paayu tu malangu
dan bulung abawana bana wanda waingiara na nyuna bana wanda yeti diha kananding kamina kemanggana dangu hina wanda atal kaparu pari pakelutu nyuta badi daya Jakarta paluhang wikinda dangu manundunda ladalu bata pelaku ya napa mbada panduma nanda haatu napa bata ilu itaya napa ramma na imiri Allah langiara lurinda napa namunguna imiri Allah nama wandata amingo malondat hamayang maka bal pemelang ring kau miri karena dua Allah menyaka la peting rong na pulpia kali panaungmu dutun daki peramau aruka mala anda langarangia ma dang nangahu matuamu ilupangu na luri ma bamambuhangu la pawotu hai la manunggau na tamumu la tamu na miri mai mirio keritu na pulung na maluri mamondunggau makarai kau do miri Allah ama maninggo la awang majangga amingu angumbuhang gula tamu nai mirio keritu hupu na layaa na pulung na padihanda larih na yana ambu maruambadu la like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda larih na yana la angumbuhanda bunda badaka na tau na mapawai lai miri dangu na marinjungu la patanda ya imirio kerito kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu angumbuhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mangulung wai maringu welingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.